Opet smo ovdje da smo stali The Walking Zombie 2. Ima što ovo ime novo. Ovo je moj diler. A moj je diler iz starih plavnica. Dođe do grada. Treba mu godine. Ja želim tu sekiru. Kako da kupim sekiru? Imam šta ja imam ovdje od stvari. Dobro. Znam šta ću mi prodati. Burozi. Evo ovako. Ovo. I ovo. Šta još malo da mi prodam? A evo ovo može. Deset sekira. 40 dinara. Evo. Ah, 12. Eto. Eto, dobiješ i 8 gratis. To bakšiš. Pumperica. Ne, ovdje imam pumpericu. Imam sekiru. Joj, ja ću sada sekiram u zombiju. Dobro. Ajde vidimo što ti kažeš. Hoću. Eto. Evo ovaj čudni brkati lik. Što ni sa kim ne pričam. Okej. Evo vidimo što imamo od misije. Ajmo prvo na ove dalje misije. Kod gledam, potrošit ću sav benzin. Ovo nema veze. Ono što sad valja čekati. Opa. Ovo je prvi put da mi ovako brzo učitava. Idemo malo kocka, da ima šta ćemo da dobijemo. Plus 15% damage, yeah. Mogu sekiru negdje dole. Ne, mora na oružje. Ništa nema ovako. Opa, novo oružje. Idemo. Sekira. Side glave. Side glavu. Tako. Bre. Sekirom u glavu. Lepo.
Šta to čujem ovdje? Bude još neko... Aha. A, dobro. Ajmo sad sa oružjem dalje. Tako. Kuc, kuc, ima li koga kući? Ima sef. Ima nekih para tu. Da pokrademo. Moram da lockpikujem. Opa, jedan zubić. Drugi zubić. Treći zubić. Četvrti i... obijena brava. So, let's see what we have here. What's in there? Opa, Some evo ga, kind evo of se yellow card. pojavio. We got a problem. A whole horde is heading our way. I'll go ahead. Jedna bombica za početak. I druga. Tako. Raščistili smo prolaz. Ajde, daj glavicu. Vidio, i peder me ostavio. Mater mu jebem. Ne, me jebat. Koji kurac? 10 dana kasnije. Okej. Ovaj peder me je izdao ladno, mater mu jebem. Mamicu, vidi. Kokoška me sad još jede. Ostavili su malo iza kokoške. Pilići. Ne seri. Strange. I need to get home and talk to Frank. I need to get back home. Ujevate. Ovaj peder nas je ladno izdao, ja ne mogu da verujem. Dobro, inače je bio uvek sumnjiv. Uvek on nešto tu oko kola, a ja moram da idem na misije da radim. Da ubijam sve. Frank, what happened there? I wanted to wait for him until he got into the car, but he didn't make it. The zombies got him sooner, so I had to leave. How is it possible that he survived that? It's been 10 days. He would have turned already. Look, he has bite marks. But his wounds are almost healed. I'll explain everything, but we need to let him rest now. Sad će mu ruku valjati, sad će pretpostavljam. Hoće li? Neće. Opa, imam obe ruke. Tu su obe ručke. Šta sad moram raditi misije za decu? Dobro, ne moram. Šta ti imaš da mi kažeš? Okej, još jedna misija.
Ok, neću igrati više. Ni više, ni manje. Ti pederu. Tako. Jubreno. Izdano. Šta mogu da tradujem s ovim? Eto, maska. Storina maska ovo sranje. Ključeva 10 imam. Koji će mi to kurac? Kad znam obit bravu, nekad mi je ključeva. Ništa, sada idemo nazad. Vamo. Probat ću u ovoj epizodi da pređem što više misija. I eto. Spin. Idemo, imali neke sreće u kocki. Pa nema. Baš nešto. Ovog ću sekirom da pomazim u glavi. U glaviću. Dođe da te pomazim sekirom po glaviću. Ajde, još jedan. Tamo je i trebam da idem. Što mi intuicija dovela, nisam čak ni gledao kuda idem. Ide od strane. Ma daj. Tako. I šta je ovdje na kraju bila misija? Šta je ovdje misija na kraju njegov? Dobro, uzimam. Kako sada izađemo ovdje? Gdje mi? Nije mi jasna ova misija uopšte.
Ovo je okej. Gdje ja sad trebam da idem? Jebeno li ga, ne znam. Dobro, 75 dinara. Molim kurac. Ne znam šta ovdje treba da se radi. Idem ja u The Destroy Factory. Ili Wise Home. Idem The Destroy Factory. Okej. Koji kurac? Nemoj me jebat. Neću, nemam para i da imam ne bi dao. Na ovakve gluposti. Aj tamo. Kim. Sad čekanje. Evo ga, učitamo. Imamo opet ovaj spin. I doveli smo 150 dinara. Samo mogu kupiti jedno pivo i jedan hleb za kući. Okej. Opet ovo. Ama daj. Samo mi nešto govori da će sad biti još teže. Evo ih ovaj Blue Killer. Njih najviše na ovo. Drž pre. Evo tako. Tako. A ovo nemoj me glabati za članak. Ne glozite me. Svi hoće da mi ga glozi. Sad je vjerovatno najzajebaniji idea.
Okej, nema više džukeva. Aj, ovo je sredino. Ovo su neka žena zombirana. Ajde, dođi. Tako. Ajmo vam. Nije ni daleko. Ništa, pređemo još ovu misiju. To je bilo to. Evo ga još jedan spin. Opa, dobili smo mugac. Sad smo brže, vjerovatno. Šta ja sad ovdje kupim jebeno đubre? Sreda apokalipse. Ej, jebem ti misije. Šta, sad trebam i ovo da sređujem. Šta sam ja ovdje čistačica? Dobro. Budu sad vama. Šta ovdje treba da se počisti? Opa, našao sam neki leš i medu. Našli smo medu. Ništa imamo ovdje za kraj. Što je ovo brzo bilo gotovo. Još ovu misiju. I to je to. Jako me zanima šta ću s medom da radim. Vodili smo na brzini i gledat ćemo ponovo da rokamo ovdje na ovom
mitraljezu.